Dober dan in lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci o okviru delovnega obiska zveznega kanclerja Republike Avstrije, gospoda Sebastiana Kurza. Gospod kancler, veseli nas, da ste se odločili za obisk naše države. Novinarska konferenca bo potekala v slovenskem in nemškem jeziku s simultanim tolmačenjem. Po uvodnih besedah obeh govorcev pa bomo sprejeli dve vprašanji iz strani slovenskih medijev in strani avstrijskih medijev. Prosim predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo, da prisotne nagovori. Dober dan, dobro jutro vsem, še posebej spoštovanemu zveznemu kanclerju sosednje države Republike Avstrije, gospodu Sebastianu Kurzu. Veseli smo danes tega obiska, še posebej zato, ker smo v zadnjih mesecih, pravzaprav vse od nastopa nove slovenske vlade v oktobru, ne samo tesno sodelovali, ampak je bila vsaj v tistih prvih tednih, najhujših tednih boja proti epidemiji koronavirusa Avstrija nekakšen zgled za nas. Avstrija je bila ena od redkih evropskih držav, za katero smo takrat verjeli in verjamem še danes, da je bila med najbolje pripravljenimi na to epidemijo in številne ukrepe, ki jih je Slovenija sprejemala takoj na začetku, ko smo bili še povsem sveža vlada, smo pošteno rečeno v veliki meri kopirali po vas in se vam za to pripravljenost, da delite znanje o tem, kako se spopasti z epidemijo, z nami posebej zahvaljujem. Zdaj, najbrž ni potrebno posebej poudarjati, da je bila to tudi osrednja tema naših današnjih pogovorov. Nevarnosti epidemije še vedno ni konec, je veliko vprašanje, kaj nas čaka med tako imenovano hladno sezono. Celotna Evropa se tudi danes spopada z povečanim številom infekcij, hvala Bogu pa ne z tako velikim številom dejansko obolelih ali umrlih kot med spomladansko sezono. Epidemije, kar je verjetno rezultat tega, da smo se nekaj naučili, pa tudi ukrepov, ki jih pač predvsem zdravstvene oblasti v vseh državah Evropske unije sprejemajo. Kljub temu je nekaj odprtih vprašanj glede mesecev, ki so pred nami in dogovorili smo se, da bo naše sodelovanje na tem področju tudi v prihodnjih tednih in mesecih zelo tesno. Zdaj, kot smo se naučili iz pomladnih tednov in mesecev, je še posebej pomembno sodelovanje sosednjih držav. Takrat smo marsikaj rešili na podlagi neposrednih stikov, kontaktov, telefonskih pogovorov, kolone na mejah, tranzite, obiske gospodarstvenikov, številna druga odprta vprašanja, ki nastanejo takrat, kadar se življenje ne more več odvijati normalno. Pogovarjali smo se tudi o našem gospodarskem sodelovanju. Avstrija je visoko na prioritetni listi gospodarskih partnerjev. Slovenija je tretji partner v medsebojni izmenjavi blaga in storitev, prvi investitor v Sloveniji, prvi tuji investitor v Sloveniji, kar je še posebej pomembno. Gospoda kanclerja sem obvestil, da slovenska vlada pripravlja nekaj tako imenovanih debirokratizacijskih ukrepov, na podlagi katerih bo slovensko poslovno okolje še bolj ugodno za investiranje in z tega vidika je krepitev investicij iz Avstrije v Sloveniji zelo dobrodošla. Zdaj, pred nami vsemi, ki smo člani Evropske unije, je tudi bližajoči se vrh oziroma seja Evropskega sveta. Na temo številnih odprtih, predvsem zunanjepolitičnih vprašanj, s tem v zvezi sva govorila o problemu, s katerim smo se ukvarjali zadnja leta intenzivno in se še vedno ukvarjamo, to so ilegalne migracije. O naporih, da se tukaj doseže nek bolj poenoten evropski pristop,
in o nevarnosti, ki na tem področju izhaja iz zaostrene situacije v vzhodnem Mediteranu, kar se lahko odraža na povečanem pritisku že v prihodnjih tednih. Tukaj je Slovenija že v zadnjih dneh podala nekaj iniciativ, kako okrepiti varovanje zunanjih in šengenskih meja Evropske unije, predvsem pa kako pomagati tistim državam, ki bodo pač prve na udaru, predvsem Grčiji, če se razmere zaostrijo, zato da se ne bomo ponovno srečali s čem podobnim, kar je pretreslo Evropo pred 5 leti, leta 2015. Zdaj, govorila sva tudi o bližajoči se, oziroma jaz sem omenil bližajočo se 100. obletnico koroškega plebiscita in zelo pozitivnega, ugodnega ozračja, ki je zdaj v času pred to obletnico, hvalevredne iniciative predsednikov obeh držav. Gospod kancler se bo kasneje o tem pogovarjal tudi z našim predsednikom republike, gospodom Borutom Pahorjem. Tukaj nekaj odprtih vprašanj vezanih na statuse manjšin oziroma narodnih skupnosti, ki se bodo lahko bistveno lažje reševale v ozračju, kakršnem je zdaj, kot pa recimo kdaj v preteklih desetletjih, ko je bilo to ozračje bistveno manj ugodno. Toliko za začetek. Še enkrat, gospod kancler, hvala lepa za ta obisk. Zelo cenimo. Sosednje države so po tej izkušnji, ki jo imamo iz marca in aprila letošnjega leta, še toliko bolj dragocene. Vedno je v takšnih situacijah sosed tisti, ki ti lahko prvi pomaga, in če ti odnosi niso dobri, potem imamo vsi težave. Hvala Bogu so naši odnosi dobri in zato so tudi takšne težave v izrednih situacijah bile manjše. Hvala lepa. Gospod predsednik, sedaj pa k besedi vabim zveznega kanclerja Republike Avstrije, gospoda Sebastiana Kurza. Prosim. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, geschätzter Herr Premierminister, lieber Yanis. Ich danke ganz herzlich für die Einladung und freue mich, heute auf diesem Besuch in Slowenien sein zu dürfen. Es ist unsere erste bilaterale Auslandsreise seit dem Ausbruch der Pandemie und es ist, glaube ich, auch ein Zeichen der ganz besonderen Verbundenheit zwischen Slowenien und Österreich, auch wenn unsere Beziehungen in der Geschichte teilweise ja herausfordernd waren. Es ist eine sehr besondere Zeit, in der wir alle leben, in der wir auch politisch zusammenarbeiten. Früher war ein bilateraler Besuch etwas ausschließlich Freudiges, würde ich einmal sagen. Heute beginnt es damit, dass man selbst und die Delegationen Corona-Tests durchführen müssen, dass die Protokolle nicht mehr nur darüber sprechen, ob Geschenke ausgetauscht werden, sondern wo man die Maske tragen muss und wo man die Maske abnehmen darf. Es wird darüber gesprochen, wie Begrüßungsformeln ablaufen. In Österreich verzichten wir auf das Handgeben mittlerweile, darum ist es fast schon ungewohnt. In Slowenien gibt es ein anderes Protokoll, man gibt sich die Hand, dafür wird davor desinfiziert und akribisch danach desinfiziert. Also alles läuft ein Stück weit anders ab in Zeiten wie diesen, aber wir müssen uns leider Gottes noch eine Zeit lang daran gewöhnen. Wir haben Licht am Ende des Tunnels, was die Bekämpfung der Pandemie betrifft. Auch darüber haben wir uns unterhalten, aber wir haben durchaus noch einige schwere Monate vor uns und da ist es gut, eine gute Kooperation mit den Nachbarstaaten zu haben und ich möchte dir und deiner Regierung für die stets gute Kooperation danken, die wir bisher in dieser Pandemie hatten. Darüber hinaus freuen wir uns, dass Slowenien für uns ein ganz wichtiger wirtschaftlicher Partner ist. Wir haben über 1000 österreichische Firmen, die in Slowenien aktiv sind. Wir haben ein Handelsvolumen von über 5 Milliarden Euro. Wir sind wichtige Handelspartner und ich darf ganz herzlich gratulieren zu den Deregulierungsschritten,
die in Slowenien durch deine Regierung durchgeführt werden. Das ist etwas, was von den österreichischen Investoren sehr, sehr positiv gesehen wird. Wir haben auch einen engen menschlichen Austausch zwischen Slowenien und Österreich. Wir haben eine Volksgruppe in Österreich, mit der wir sehr gut zusammenarbeiten. Auch unser neues Regierungsprogramm enthält viele Ideen, wie wir die Zusammenarbeit mit der Volksgruppe noch stärken können, wie wir die Volksgruppe in Österreich noch besser unterstützen können. Und gleichzeitig wären wir natürlich auch dankbar, wenn es eine Anerkennung der deutschsprachigen Minderheit hier in Slowenien gäbe. Wir haben einige herausfordernde nachbarschaftliche Themen, wie das Thema Atomkraft, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Wir haben aber vor allem auch sehr viel, das uns verbindet und wo wir an einem Strang ziehen. Ich glaube, das wichtigste Thema ist unsere gemeinsame Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Wir setzen uns gemeinsam, Slowenien und Österreich, dafür ein, dass es eine stärkere Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union braucht, dass es eine Vollendung auch des digitalen Binnenmarkts braucht, damit wir als Europäische Union in dieser globalisierten Welt wettbewerbsfähig bleiben und dass es auch in Zukunft Wachstum und Wohlstand in Europa gibt. Zum Zweiten ziehen wir beim Thema Migration an einem Strang. Wir sind beide, Slowenien und Österreich, überzeugt davon, dass es notwendig ist, die Außengrenzen der Europäischen Union ordentlich zu sichern, damit ein Europa ohne Grenzen nach innen auch Selbstverständlichkeit bleiben kann. Und zum Dritten ist es leider Gottes so, dass wir eine immer negativere Entwicklung in der Türkei und im Verhältnis zur Türkei erleben. Wir erleben nicht nur, dass die Türkei Migranten als Waffe gegen Europa einsetzt, sondern zuletzt auch, dass die Türkei hier Völkerrechtsverletzungen im Mittelmeer begeht und aus unserer Sicht Griechenland unsere volle Solidarität verdient. All das sind Themen, über die wir uns heute ausgetauscht haben, wo wir an einem Strang ziehen, wo wir noch im Laufe des Tages auch Zeit haben, diese Themen zu vertiefen. Und wir sind sehr froh, mit Slowenien hier einen Nachbarn und Partner mit einem guten bilateralen Verhältnis zu haben, aber auch natürlich, wo wir in der Europäischen Union gemeinsam an einem Strang ziehen. Vielen Dank dafür. Hvala lepa. Sedaj pa vabim gospo Majo Lazar-Jančič iz Slovenske tiskovne agencije, da postavi prvo vprašanje. Prosim. Pozdravljena. Torej, omenila sta, da sta govorila tudi o migracijah ilegalnih. Zanima me, ali sta slučajno uskladila stališče tudi glede bolj poenotenega pristopa Evropske unije glede tega vprašanja in kako si predstavljata tole poenoteno stališče oziroma politiko do migracij. Drugo me pa zanima za kanclerja Kurza. Napovedan je bil plebiscitni dar manjšini ob 100. obletnici koroškega plebiscita. Kako daleč je ta realizacija in kako se počutite pred današnjim plezalnim podvigom, katero od več kot 140 smeri severne stene nameravate ubrati? Ja, hvala lepa. Kar se tiče migracij, mislim, da pač delimo stališče, da je prva stvar, ki jo mora Evropa narediti za to, da bo ta problem obvladala, zavarovanje svojih zunanjih meja. Šele ko bodo naše zunanje meje zavarovane, se pravi, ko ne bomo govorili o množičnem kršenju pravil, potem se je možno s tem problemom spopadati tudi znotraj, ker gre potem predvsem za menedžiranje oziroma za uravnavanje legalnih migracij, ki so vedno bile in vedno bodo, in za pač spopad z bistveno manjšim problemom, ker če so meje varne, potem, če so meje dobro zavarovane, potem je ilegalnih migracij malo in je ta problem obvladljiv. Se pravi, Evropa mora predvsem investirati oziroma kot Evropa moramo predvsem investirati v varovanje zunanjih meja in tistim državam, ki imajo zunanje meje Evropske unije, pomagati, jih ne prepuščati same in potem zaradi tega sprejemati sekundarne ukrepe na notranjih mejah. Kar se tiče pa
potem pristopa do sprejemanja migracij, pa mora biti evropska politika fleksibilna, ker nismo vse države v enaki poziciji. Ampak še enkrat, to je, če se začnemo pogovarjati o tem, kako deliti kvote, ne, je to pristop na napačnem koncu. Ne. Najprej je treba zagotoviti spoštovanje prava, spoštovanje regulative in to je mogoče samo na ta način, da zavarujemo zunanje meje. In Slovenija bo veliko naporov usmerila v to, da naše partnerje v Evropi prepričamo, da je to absolutno prva prioriteta in je pripravljena sodelovati aktivno, ne, na vse možne načine pri pomoči državam, članicam Evropske unije, ki imajo zunanje meje Evropske unije. Mislim, da je bilo to vprašanje zame. Die Fragen an mich waren einfacher und schwieriger zugleich. Ich beginne mit der einfacheren, was die Zusammenarbeit mit der Volksgruppe in Österreich betrifft. Das ist eine sehr, sehr positive und gute Zusammenarbeit. Wir haben im Regierungsprogramm zahlreiche Maßnahmen vorgesehen zur weiteren Stärkung der Volksgruppe. Und daher wird es anlässlich des Jubiläums nicht nur eine Abstimmungsspende für Kärnten geben, sondern sicherlich auch Maßnahmen, an denen wir mit der Volksgruppe gemeinsam arbeiten, die wir umsetzen wollen, um dieses gute Miteinander, das historisch teilweise belastet ist, um dieses gute Miteinander einfach in der Zukunft noch stärker zu unterstützen. Zur zweiten Frage, was die Nordwand betrifft, also noch sind wir sie nicht hinaufgeklettert. Beim Premierminister, der ein sehr erfahrener Kletterer ist, mache ich mir keine Sorgen. Ob ich sie am Ende des Tages dann auch geklettert bin, das kann ich dann heute Abend berichten, aber ich hoffe schon. Sedaj pa sledi vprašanje gospoda Štefana Ospernika iz Avstrijske tiskovne agencije. Prosim. Ich habe auch eine Frage für beide Regierungschefs. Imamo vprašanje za oba predsednika vlade. Začel bi z vami, gospod Janša. Prejšnji teden ste dejali na posvetu slovenske diplomacije, da si država ne more več privoščiti ponovne zaustavitve javnega življenja v koronakrizi. Ali to pomeni, da do take zaustavitve, torej takega lockdowna, ne bo prišlo še enkrat? Und eine ähnliche Frage auch an Sie, Herr Bundeskanzler. Gestern hat in Ostösterreich die Schule begonnen. Viele Eltern fragen sich, wie lange die Normalität, die ja eigentlich keine Normalität ist, weil man muss Masken tragen, man kommt nicht zu den Kindern. Es ist alles andere als diese Normalität, die Sie beide hier da demonstriert haben, wie lange die andauern wird. Konkrete Frage an Sie. Wäre es nicht sinnvoll, auf die Winterskisaison zu verzichten, damit die Schulen ein bisschen länger offen halten können? Ich kann vielleicht gleich starten. Also ich glaube, Sie haben mit einem vollkommen recht, nämlich mit der Beschreibung, es ist alles andere als Normalität. Es ist eine sehr ungewöhnliche Zeit, eine Zeit, die für uns alle herausfordernd ist, eine Zeit, in der man sich Gedanken machen muss über Dinge, in der man in der Vergangenheit nie nachgedacht hätte. Ich habe schon beschrieben, wie das ist, bei einem Staatsbesuch genau abzustimmen, wann wird die Maske aufgesetzt, wann wird sie abgenommen. Ähnliches gilt für die Schulen. Das ist für viele Kinder, für viele Eltern, für viele Lehrer eine Belastung. Und es gibt leider keine einfache Antwort darauf. Wir werden dieses Prozedere aufrechterhalten müssen, mit dem Ziel, dass die Schulen geöffnet bleiben und eben nicht ein neuerlicher Lockdown stattfinden muss, so wie das im ersten Halbjahr notwendig war. Ich würde allerdings nicht gerne die Schulen und die Wirtschaft gegeneinander ausspielen, beziehungsweise den Wintertourismus und die Schulen gegeneinander ausspielen. Wir müssen in allen Bereichen unseres Lebens versuchen, ein so normales Leben
wie möglich zu führen. Staatsbesuche laufen anders ab als in der Vergangenheit, aber es ist wichtig, dass es sie nach Monaten wieder einmal gibt. Die Schule läuft anders ab als in der Vergangenheit, aber es ist wichtig, dass sie stattfindet. Und genauso ist es aber auch mit der Wirtschaft. Der Tourismus ist in Österreich ein ganz entscheidender Wirtschaftsfaktor, wenn man alles mit einberechnet, mit bis zu 15% des BIPs. Wir haben insbesondere in einigen Bundesländern eine noch stärkere wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus und da ganz besonders des Wintertourismus. Das heißt, hier geht es um sehr viele Arbeitsplätze. Hier geht es darum, dass Menschen einfach auch von ihrer Arbeit leben können. Und Sie haben vollkommen recht, es wird nicht uneingeschränkt stattfinden, es wird nicht so stattfinden wie sonst, es wird Regeln brauchen, aber der Wintertourismus und das Skifahren wird möglich sein in Österreich und wir werden alles tun, dass das auch sicher möglich ist. Après-Ski und anderes, wie wir es sonst aus normalen Saisonen kennen, das wird es so nicht geben. Die Ministerin Köstinger und der Minister Anschober werden hier auch schon bald ein detailliertes Konzept vorlegen, wie der Wintertourismus in Österreich sicher stattfinden wird. Ja, hvala lepa za vprašanje. Zdaj, če začnem odgovor ravno na tej temi. Zdaj, po teh 6 mesecih praktično, odkar se spopadamo z epidemijo ali pa z koronavirusom izven epidemije, je v veliki meri bolj jasno, kaj je res nevarno, kaj je srednje nevarno, kaj je manj nevarno in kaj je nenevarno. In to velja za različne dejavnosti, tudi za turizem. Zdaj imamo izkušnje, ki jih recimo med lansko zimsko sezono nihče ni imel. Ve se, kaj je tisto, čemu se je treba izogibati in ve se, kaj so tiste aktivnosti, ki jih je možno izvajati brez kakšnegakoli resnega tveganja za okužbo ali pa za prenašanje okužbe. No, in z tega vidika mislim, da je gospod kancler že omenil pač te kritične točke, kot so nočne zabave, nočni klubi, disko klubi in tako naprej. Mimogrede, Slovenija tudi, ko je razglasila konec epidemije, ni dovolila odprtje nočnih klubov, disko klubov in ostalih barov, ker je ostalih pač točk, za katere vemo, da so ključni vir raznašanja virusa. Mimogrede, to smo svetovali tudi sosednji državi, kamor veliko Slovencev odšlo na dopust preko poletja. Tako da se strinjam, ni mogoče zato, da izključimo prav vsako možnost okužbe, kompletno zaustavljati javnega življenja. Ker so posledice takšne zaustavitve hujše, kot pa so posledice eventualne nizkega števila okužb, s katerimi se lahko zdravstveni sistemi naših držav spopadajo. Tukaj je zdaj že precej lažje določljiva meja, kot je bila spomladi. Tudi ko gre za gospodarstvo, je pač še posebej pomembno, da so nekateri ukrepi usklajeni vsaj znotraj Evropske unije. Naprimer, Slovenija je ena od tistih držav, ki industrije ni zaustavljala, niti v času epidemije, tudi ko smo imeli zaporo gibanja na lokalne skupnosti in občine, tisti, ki so recimo bili zaposleni v neki tovarni v drugi občini, so lahko šli tja in so delali. In spomladi pravzaprav v slovenski industriji praktično nismo imeli primerov okužbe, ker je to sektor, ki se zna organizirati, ki je uvedel ukrepe in kjer so se ukrepi spoštovali. No, kljub temu pa je padec gospodarske aktivnosti v času epidemije spomladi v Sloveniji skoraj enako visok kot je evropsko povprečje, kajti 80% našega trga so trgi Evropske unije. In če so tukaj zastoji, če so tukaj logistični problemi, če se tukaj trgajo verige, smo enako prizadeti. Smo skupen prostor, smo skupen trg in z tega vidika je usklajevanje teh ukrepov še toliko bolj pomembno in vsaj kolikor sem se jaz pogovarjal z veliko kolegi iz držav članic Evropske unije, mislim, da vsi delimo to mnenje, da nekega
Tudi če bomo soočeni z močnejšim valom, kot ga imamo sedaj, mislim, da smo to sposobni obvladati brez popolnega zaustavljanja javnega življenja in gospodarstva, ker bi bila tukaj cena prevelika. Je pa ključno vprašanje oziroma ključna dilema v zvezi s tem je odgovor na vprašanje, koliko smo se vsi kot družba naučili iz te lekcije spomladi. Če se znamo prilagajati, če znamo presojati, potem to splošno zaustavljanje javnega življenja ne bo potrebno. Hvala Zveznemu kanclerju Republike Avstrije, gospodu Sebastianu Kurzu, in hvala predsedniku Vlade Republike Slovenije, gospodu Janezu Janši, za ta današnji prispevek. Hvala tudi vam za vašo pozornost. S tem je novinarska konferenca zaključena. Želim vam lep dan še naprej. Hvala. Hvala lepa.